Раз. Өтө күннен болсын күнді бұл видеоны көрәтшілер. Бәм тұспының картық білейінлер дақпына мен Фоводиямен, свадебный фотографпын. 2-15 сыллаққа бастықы свайбом төріпдім. Қатысқаға төрерім тағынан видео ұстабын. Ол күрдік 2-19 сыллаққа Грузия тұғынан блог тақсы бұда. Онтан намно 5 сыллаққа ұста, оны YouTube әйгетер түрінен кіліп. Подпискаланы қытынсап, лайк баттық қытынсап. Бұл ұғылар блог тұғынан кіртік кәпсәдіққа бұл блог свайбалары, юбилейдары, түрәбі күнлері, сылжар, осының бірағанек тәрiyәрі сылжар жоңға күз кәмә болар сыллақ ұғыланырыр. Бұл видеоны көріңгіт бәғатер кірады болар тұғымен түсібә ама ұллақытына ол уже күйі болар. Бары білебі күрдік бірағанек тәрiyәр әлбәқ кірәкі нюанслықтан тұрар қолыбыр әттіққа қанна болар серін талағыныттан тоқ бар кірәкі деталерге тие. Онтан қаз бірді болар бірағанек түрәбі күнді болуын, юбилейді болуын, свайбыды болуын тұғы хоқ аспадай, ұңырық мен негес торды хоқ қағанды болбат. Тағжа қалан ғылиян да чөй, саас келін әрі болан, аян тұтуын әрі бағарар деп көрдік. Онның блог құстағының тоқығы келбіті әратта, онын бұл олаққа хаңа кейренер әріттен. Бәм үйеребін дағаны, онына қыдары доғытулақ бай. Онына хүрін тұға ден, күші хывай балақтыр ең ұйытатшылар. Онына қайдағы, манны гындақтында қайдақ болой деп көрдік. Олеген тута оны кеңе тұқида ваққа ол жыла хыджар жантан кіркі сүбә ама деп көрдік болуға. Бүгінгі выпуск ылжыта Галина. Блин, бұл кене хабарын әбет тоққа мастерской үйгір. Пару вопросов берек бет. Әвылана лайк баттыргыдың мұныван. Онытын алғы көрін әбет. Едем в соседнее село на дискотеку. Ағыра бар алып. Пауыра бұдың. Типа манныктар бар бұлықтарына блог күдік бола ба. А то НВК туын күдік бола ба. Сюжетін күдік. Ыттағы болады. Аны үкка тұттарын. Алло. Привет. Привет, Калина. Ага. Бұл коричневый забор, де? Ага, Кири. Вау. Вообще красавая фото. О, наглая фото. Привет. Ага. Бүгінгі бейе блок бұтылы жыта ғаля. Олар тордан жыртыныр. Әлбақтай вайба краса жып бұты бей? Сон хен. Хен ол қасқылырын балылар де? Балылар, ага. Но лично басудың красайды, да? Но. Удаленно, короче, білемін. Иктыгинча хүрбе Аллаха тупупут. Ну вот именно студия. Ну, мастерской курдук. Ага, 9-тен тақсан. Джомори мәхдәвә курдук маннак отдельное помещение. Чөй байы бәбір хөп көрі да болар. Торттарбын барды манның ұрабын, плюс мастер-классы дабын. Ами ағай Хауски хіләққа. Көрәтшілерге бәйін білін әйқа? Айықтылынан. Мен Бысықатова Галина демін. Кондитерствоны рөләвдім, хәтті хөп болла. Ну, как и все мамочки, декреттен халам бұда. То есть 2 соғабын түрен барымын. Тордунан дәріктен ғанамыдым. А так, хавай баларынан намно 5 сыл болла бағлақ. Бұл именно хавай бәттер рөлерім. Қатық торты кәлі күні? Бұл декреттен әлбақ атынан жабыр. Бұғағын айылары қайын. Отын кірханжын хин әме бұғар әретіме. Да, башару каттан. Тахина для себя булдади. Онтон жаннарба регенеме бухаретим, онтон подругу в заказ ставда бастан. Трёв күнер. Онтон ала типа каявда эпите. Заказ конорокон хептен. Тоқтастыки идея курду киддади. Медовая это бастакы, ме бастакы хаглап турдум. Медовая коронка. Медовая, коронная начинка. Ага. Эдюнге бастыгы тортын? Эдювен. Те давай подругаларың да не бастан? Подругаларың орбуту. Медовый, без наружного крема, он с ягодами.
еще голубика лахата. И надпись была из голубики тоже. Кыгната, он лет сколько-то? 8 лет тем был лахата, по-моему. Ктынчы он отта. Ктынчы он отта халгатыры тамди, вот он нахас уже. Мне ровно он отта халадым. Бастыкы свадьбу, короче, он отта болды. Почти только лет чона. Почти теңе Теңе халады. халады. Антон бастыкы свадьбу тордун идинде. Мен олар бастыкы свадьбун башыйда. Маған хасыга алдым. Архив, но где-то 15-ке туғанар түйеркім бола. Бастыкы свадьба. Точно будем идеяпин, но бастыкы трехъярусный торт ванстах улағанғыр бұпын идеуін. Это Рыхет Ванска. Кинерген ұрбұту? Туга барды, хатска теңе. Хатската еген бары. Жавандар. О, киллер гетер жарқалағын ұрбұту әйпіні. Антон Слиднайы, отын үсетәстәғі, олы негер, по-моему, было. Отын мында кәп сүтпен. Обычный кремовый, он на хелкилях. Банс олғаны билдер бойды же? Рыхет бұл, билер. Ардақа тамақтар үйрелерін бойды. Тиба долгы бұны енді? Долгуем бұл, бастығы Раз бастығы заған тоқ кеғі ол бұлта. Билдер көстер кеғі. Де? Ото кенне тоқ товарыстарын, кенне товары, по-другота бұды. Мен одноклассницам. Кенне рекомендациялады адемеген. Олеген уркуттан, еген білер күрдік пінемекенлері. Самый необычный торт ден бағыта. Эмир явно самый необычный торт оқыққыр. Хамны камы өгі қалынды. Это в основном бихеха стандартный де. Үксер? Да, вот этажные, слидные. А так эти шоу, торт, еген күрдік более біле. Кехіне тоқ күддетар, төһө размердақ болуқтағын, там от көз, егіне білдерін болағына, именно шоу болар болағына. Кехен біле ғоттан, учоттан, егенче кехай. Тоқ тенесті өтім. Торду бұғарар ден, короче, бір жылы, антын ол бұспу торду олында еттерден. Ой, доставка, это уже отдельная тема күрдік. Жукускайка хаз бидди кочканы бартын, жолоғығы барты. Бұжақанна қасли шашыдырын Да, қас оны бартын білевді. Табагинский мы стерин. Тем более летом ити бағайы, онына баранеген уже торт улар. Олеген оны бартын чөттік қанада, логистикатын, тауына тайминг бар болын надо, потому что әлбақ ергеджір болақына қолы бір үсті банкетный залға, оны біле әбдеттен, бартын қанна холодильник барын, какой банкетный зал предоставляет, ені бартын учетті қанада. Рар банкетнайдар бір бәтірді? Ох, в основном кемеқада хуға. Да? Хайын төр кемеқада. Ачуана, допустим, торт 90 арқылыққа боланы, прямо 90 арқы жүйті ешіна, именно на керамол. Хотя бы за час тиелін. Если холодильник бар болды, әрді жәмбеғам. Әрді жәқпін хөп, окантан уже бәлері тахар. Если вот атақ улахан хоғыс болағаны уже қойду жем. Қолбірі бесеті, сегентен болағаны. Дәрді чағының неудобный, да? Допустим, холодильник хоғыс болағаны. Допустим, қандық банкетный көғой білейм? Ренабо не предоставляет. Да? Белые ночи мейбербет, Холосифия бар. Белые ночи болағаны хоқпалач. Тоқтырын бейдер бұқта, кухнялары. Это жигнен бир, олен кихет юрик жембартын. За час, за 2 часа. Атын тоқа, нарада? Ой, нарада гай сұрақ боллайды. Хамай маннык форс-мажор була жүдеді? Ой, форс-мажор. Атын hem bir опыт тугунан келе турар. Hem bir туаққанеттен боллады, ол бобутын келе. Халай әвелләне хер боллады. Олеген министргын, ені чөттаңын, тымны заранее қиыққынады. Бейді столігім атаға алжана абыда. Таққан ен? Тақсан ен бұл бұтақ банкетный зал gəlді жүппіт. Күнүс, ки хәкәл беппіт торпын ұрдым. Мы же не заметили, он это харар бір уже алжана абыды. Кемал жапыды білді бәд. Шоу торттар бұғыджалар, бұл қаттар дебітті. Онтан бұл уже классика, например. Төтті, сеген бұл болар. Өскелде. Бұл ағыз, олық. Бұл үлдері қалаға торттар. Уровень де бұл? Люстраға тиес өппеті? Бұл да бірген еді.
Булырыңларым эме кириликтер. Тарихтарда их балырым хатскалар. Билбахан. Кайын кенады. Уранкай хвайбадын хаскыда мана такыга. Онна бу тохтарыйын. Тог начинки. Вот трен. Свай трен. Рускайдан эрба. Атайын бир хвайба касылай айдан эрге. Урку хвайба онна билген хвайбандын нарыха билген олох атын ба хвайбалар. Окурдук торта ме Торт модата hem birimi haydenher. Bilgin ötü vintajный генден. Это опция кремнан ингно холлу торттар балдыр. Ол мода, он билген, билрин тохты били плоские, вот такие большие, круглые, били улхан ба диаметрда, он барта ягодалах. Они торханар бар дия. Эмети. Онда хетери, бирак. Это он Инстаграм балдыр. А так, hem bir классиканы выбирают. Төһөдө мода болбутун хин уларен стаганайда тох малдыжон хин бир кинерге табастыгы торт боллади. Оле хин киннен кадда багыр буттарынан оорогон хин бир. Төһөдө аны кинер классиканы табыттырын диханыбын мен. Хасараллах русский минимализм болады толагат. Урут бартан нугата кремовый, он барта живой хевекки. Живой хевекки, антон билген هنا وريني هربدي ويبت هيدني هر ولهن там вафельный декор ручной работы улетай нербен хакала деген кирин. Ася мандык момент бар да. Например, бивек вай баластык те. Ну тортон работын токуйда кут короче. Да хайнды якасту ту хохту инде. Беадон раргым кыта. Беадон меорар кыта. Это токуйда кут короче. Эна раз барям барын токуйда кыны. Типа вай бака торт yüksek hevеттер бута. Yani Almadık ordon xalar. Onu hassanagar hillerkinler bihirimge. Аны типа мандык энен токуйда кыт. Арай просто мандык торт болгон хепту. Типа алдыраты пластик тахан кеге там просто. Его. Булар ба. Мандык вехеретте типа бехеререхерен жиннак торт. Аны ора жидин. Это фальш. Шоу торты, фальш торты. Да. Эни ме бар болот. Бар. Это не бит. Не бит да тахан токуйда. Аны гыны хвары типа вехереттен. Тем бир апаяк ширин. Аны каналлар гынабыт. Для высоты, если хотят вот такой высокий набер бесетестер, антон гости хулабрага яхполлахтар бехенен кехлехти, они хотят, например, в 4 яруса. Аллараттун фальшкына кынсып. Оны вехеттен рыбалдар бутчону. Оны кеме болар? Это жигонук пойди. Ай бен келах вайба. Это бесин келе. Оны оскухан торт бар. Да. Фарш булон хабеп, короче. Дерен куда. Самая бак начинка это хандык битовой ду красный бархат ту. В основном ханны хакастылары деда. Ага, основной ханны закастылары. В основном идет медовый. Медовый бастыгатугунан хакастылар. Он уже более экзотический вкус-то рите тох манго и хакастылар. Это на вкус и цвет товарища нет па. Раз. Конечно, там это. Ох, барат диктатом ханары. Skyhouse. Оны чөй жевар. Сахарин вайбалары 200 ки, де? В основном сюзбехен, 200 это уже элбахту билеме вайбаларга. Мен хавай максимум 300 терен табагага. Мени буларын 200 тахты, бу будаду. Это допустим, биддем это был. Ортотнан улакача сюзбехен 200. Инна каскиле торт надны. Крата 15 сүрбе. По 100 грамм крата. Улахан элбахке хилакка. Тумштан тон агая хоз бехен инке хилакка чуть больше хакастылар. До 10 килограммов это 200 грамм расчет. Бехен 200. Но крата элбах жоңода. 200 грамм. Бу кас грамм по? Бу 100 бехен 160 грамм болар. Дипишен короче оны кусочек. Зап. Допустим, вайблары жабын, оны кахан заказ кылганда адный турду. Это билеген мен хайынгдатлар уже билеген дала хаджабын, потому что если они заранее закажут, то уже со скидкой булар булади уркаханан. Потому что ингредиентлар битеген үрдәнерләр, нарфайдыдәбит шоколад, например, на 30% подорожал. Сезон это все это было билдебет. Мы минимальный маны краки срок тен хас болан хаби. Даже иногда самое план срочно торт бар. За неделю даже кирят чохрар. Хами не краки срок хас болан дей.
Üst Düt günler kolaboruna. Начало недели, kendiler уже неделю бітер болырlar. Колаборонның болады. То бидде тоқтинда кондитер бит заболел дем багалагата. Олехин форс-мажор. Пожалуйста, выручайте ден. Болар. Но лучше заранее заказать, заранее это. Хаскаттан уже бронь уже почти бар болач. Майдан, апрельтан. Вот, один гале турбин сыртын барын бұл әрдеттен жағынарын. Жан харар, әдері оңдық. Наға кісабат. Ты не туңан. Қайда ваша тур қайта қысығыналар едебін. Допустим, фотограф үлеті жағынан ғаналар болуқта. Жаққас жағы түреріктен. Ондан әйеқі? По количеству гостей қас кехилеғаттан, оны граммынан хоттанар қолыбыра. Қолыбыра бейхін кехе вайбы дебіт да. Сүйіз бейхін 200 грамм болар болағына, это до 10 килограммов торта. Қолыбыра ол 10 килограмм тоқыты күлігін. На свою цену. Қолыбыра бәйін ханаты күлігін. За килограмм төхіні. Ханалах кадынан төгүлүгүн. И плюс все дизайны билдермейха. Табардаган. Үксө холобра живой хебекки ген ханата эти топперда реген акриловая ген ами под заказом оролорду. Онна ручной үлей ген бартонна кирер. Тохин бармачута. Хартска күндүфин. Картинки. Олен тугу биле ханады. Точно кас Өлтүткелерин. Өлтүткелерден. Олонтон хоттанар торт кена. Торт кена таханып. Вот. Лорини мен машул беде. Кепсете олар. Ами кадара мен басынырды маны. Ашей. Мен сахайдымай. Ата биле этерде битта ки көрөктөк кандастырын мен дилери бактыр. Так, что я боюсь, маннак бара. Он именно фотография. Профессионализм была. Дежурный был, не генман, так что дегустация мана говорит. Да? Видят, да, где я работаю, как работаю, девку. Ну, чистоту и порядок. Девку. Маннак ба. Ки көрөн рахан көрөнейин. Совет молодоженам. Совет молодоженам оттон заказывайте торт заранее, заблаговременно, хотя бы 2 ый егер. Били тоқтыргытын талагат специалисттергытын, онно уже броньнан кебих катын хөптө даганы дизайнгыты неген билбетергит даганы просто забронировать свою дату. Можно холобра эһиги даганы спокойно хаджагат, оны специалист даганы хайыр булады уже броньнан белкебихраха уже манкагастахпын ден хардеттен. Мен молодожендар бар. Промокод берем. По промокоду в скидка бар була. Скидка бар булар. В подарок 1 килограмм торта. Вот. Колобра хетте килелех торта кастыр боллакатына 2 тестах болар ха. Онтон промокодунан агас киле болар буди, ол уже 3 тестах болар, например. Ну считай, чогона 1 тест подарок. Он курдук болар. Килограмм буланы уже хас кейха. Граммын ахтаха. 5 инкеха. 5 кейха. Басхоту. Те мактал. Яха мактал. Бастыгы бери юрдита. Разу как наална. До новых встреч. Лайбларга. Көрсөкпет. Те мактал болуктун бул упу көрбүт жаңга тохмет кракей сүбө мал бут боллахына олжой чөй. Быйыл вайблы булахына кадатын эник ухата кеңете хаджман ден эте хмарон эрдеттен хакастан онук бягатер düşөй боло хегни төллер специалистке düşөй боло браганик терьяр жер булахына кадатын күстак ананы шөй доробьены Сурьярын. Если что, сурьярын деп калган. Ты стали